Anti layibona into engikhuluma ngayo. Layibona into engikhuluma ngayo mama. Ukhuluma ngayo. Kathi kuhamba njani baba lapha mahlaleni? Kuhamba ngalo umuntu lo umuntu oright lo mama. Uright, uvele limthethe ngaphi? Usumbona iright nami. Ngamncedisa. Umunye umuntu mama uyambona endleleni ukuthi lo muntu uyancediseka. So wona usumncedisa uthi right yankona yipho oyibonile. Umuntu lo ngendlela alunge ngayo mama ngathi ubuyezweni. So ukusho ukuthi selungu ukudlula unkosikazi wakho. It's a gift from God. Umuntu nje. Iminyaka yonke lelihlezi lo mntana onewethu ubungambona ulungile. But angisholo lokho ngisholo ukulunga kwakhe lendlela nje asebenza ngayo. Sure mama usebenza ukudlula unkosikazi wakho. Le ingilozi from heaven. Sure ake ngendlela ngezulini kulabantu abanje angcono mina ngingayishe. Kanti usubhizi nokuthi umuntu uhlezi lo mkamkhonto bahlezi njani vele akulala distance social. Angela ukuthi bahlezi njani mama ngifuna ngizwe njani. Kanti manje nxa ehluphekile ungamnamathela lihlali namathela ngani ngumkhaza? Ngiyamnamathela umuntu kambe ngibuza impilo yakhe ukuthi wayenza njani. Hayi lami ngizwisise ngimphele ngabuya la. Ngiwabuya la kodwa phela wona ungumkakhe omnikazi. Ulomnikazi unkosikazi wakho ukhona. Lo umdobhe endleleni. Kodwa iGood Samaritan umuntu uyabuya la. Wona ukhuluma lo mkambi kuyini okhuluma lo baba? Kade ngimtshela ukuthi ngiyangihlupheka. Wayehlupheka. Ufuna kuzwela akukhalele akuthatha akufake lapho ungahlupheki ikho okufunayo. La kade ngancedisa izona. Ekuncedisa ngani? Advice. Umuntu uyamela lapha ngamazwi. Ngicela usukume khona. Mama. Mina yima kumele ngiqale